Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Amerika yatanze doze z'umuti ukiri mu igeragezwa w'ubwirinzi bw'umubiri w'uruganda rwa MAP Biopharmaceutical rwo muri icyo gihugu kugira ngo ukoreshwe mu igeragezwa ku barwayi mu rwego rwo kurwanya ikiza kirimo kwiyongera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru Reuters bisubiramo amagambo y'umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima ya Amerika. Iyi ni impinduka kuko Amerika yagaze uko uyu muti yawugeneraga abanyamerika gusa nyuma yo kusanya ikigo cyabo cy'iterambere mpuzamahanga ndetse kagabanya imfashanyo yayo muri aka karere. Amerika irimo gutanga umusanzu uciriritse mu gufasha mu kigo cya Amerika cyo kurwanya no gukumira indwara cy'isi kiza cya mbere kibe cyane kugeza ubu kidafite uburyo bukomeye bwo guhangana nacyo. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima ya Amerika yanze kubwira Reuters umubare wa doze iza Kongo Kinshasa. Mu butumwa bwo kuri email yavuze ko uwo muti urimo gutangwa muri Kongo ngo ukoreshwe kubw'impuhwe no kugira ngo babeho kwihutisha igeragezwa ryawo ku barwayi b'icyo kiza cya Ebola kiri mu bihugu bimwe byo mu karere. Uwo muvugizi yavuze ko amakuru azava muri iryo gerageza ashobora gushingirwaho mu bugenzuzi bw'uwo muti ndetse no kuba bashobora kwemezwa na Amerika. Nta nkingo cyangwa se imiti byemejwe biriho bya Ebola yo mu bwoko bwa bundi buryo. Kugeza tariki ya 21 z'ukwezi kwa Kamena abantu 1048 bari bamaze kwemezwa ko banduye Ebola muri Kongo Kinshasa, abandi 167 yarabishe mu gihe abantu 112 bakize Ebola bagasezererwa mu bitaro nk'uko bategetsi babivuze. Muri Uganda abategetsi babo bamaze kwemeza ko abantu bicwa na Ebola. Aba bakaba ari abantu bari barakoreye ingendo muri Uganda bavuye muri Kongo Kinshasa. Abategetsi ba Uganda banemeje ko abantu 20 banduye Ebola, 14 barakize barasezererwa bava mu bitaro. Ishami ry'umuryango w'umubye ryita ku buzima ryabwa Reuters kuwa mbere ko izo doze z'uwo muti w'uruganda rwa MAP hamwe n'indi miti igenewe igeragezwa uri kujyanwa muri Kongo Kinshasa. Wa muvugizi wa Amerika yavuze ko Amerika iri gukorana n'abafatanyabikorwa mu rwego rw'ubuvuzi mu gutegura abazakorerwaho iryo geragezwa mu bigo by'ubuvuzi. Ububaye ubwa mbere leta ya Amerika igaragaje gahunda yo gufasha mu buryo butaziguye amagereza y'uwo muti w'ubwirinzi bw'umubiri uzwi nka MBP 134 w'uruganda MAP rufite icyicaro cyo mu mujyi wa San Diego muri leta ya California mu gutanga doze zo mu bubiko bwayo. Mbere Amerika yavuze ko doze z'uwo muti zakoreshwa gusa ku banyamerika baba bari mu byago byinshi nyuma yo kugira amahuriro n'iyo virusi. Kugeza ubu Amerika imaze gusezeranya za miliyoni zibarirwa mu magana z'amadolari zigenewe guhangana na Ebola ndetse irimo kubaka muri Kenya ikigo cya kato kitavugwaho rumwe kigenewe abanyamerika ikavuga ko ikikiza imbere ari ugutuma Ebola itagera muri Amerika. Naho perezida w'Urundi akaba n'umukuru wa Afurika yunze ubumwe Evariste Ndayishimiye yavuze ko kugira ngo amahoro arambye agaruke muri Burasirazuba bwa Kongo hakenewe ubufatanye bukomeye bw'ibihugu byo mu karere. Ndayishimiye ati mu guhangana n'ibibazo biterwa n'imitwe yitwaje intwaro y'amahanga n'indi mitwe ihungabanya umutekano, Urundi bwemera ko hakenewe gushimangira ubufatanye bw'ibihugu byo mu karere. Yabitangaje kuwa kabiri rwasozaga uruzinduko rw'iminsi 2 yagiriraga muri Kongo Kinshasa. Yanagaragaje ko ikibazo cy'umutekano muke kigomba kureberwa mu buryo bwagutse hibandwa ku mpamvu zose zishobora kuba zifitanye isano nacyo. Kuva mu mpera za 2023 Burundi bworeje ingabo zabo gufasha za Kongo Kinshasa kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Burasirazuba bw'icyo gihugu harimo M23 irwanya ubutegetsi bwa Kongo na Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Perezida Ndayishimiye yanatangaje ko ashyigikiye gahunda z'amahoro ziri kuyoborwa na Washington na Doha ndetse n'ubuhuza buri gukorwa n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Perezida Tshisekedi yashimiye uruhare rw'u Burundi mu gufasha Kongo cyane cyane kunga y'ingabo zabwo mu rugamba rwo kugarura umutekano mu Burasirazuba bw'igihugu. Nyuma yo guhabwa amakuru ku cyorezo cya Ebola, Tshisekedi yatangaje ko azasura intara y'Ituri aho icyo cyorezo cyatangajwe bwa mbere tariki ya 15 Gicurasi. Perezida Ndayishimiye hamagara ibihugu byo mu karere n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kudafunga imipaka kubera Ebola ahubwo bagakomeza ubufatanye mu gukumira no kurwanya icyo cyorezo. Abakuru b'ibihugu byombi bashimiye uburyo ibihugu byabo byakiriye impunzi ziva ku mpande zombi z'umupaka, banemeza ko bazakomeza gukorana kugeza igihe gahunda yo gutahura impunzi yateguye ku bufatanye na HCR izashyirwa mu bikorwa neza. Ndayishimiye natangaje ko Burundi buzaba bwakiriye muri Nzeri inama y'akanama gahuza Burundi na Kongo igamije guteza imbere ubufatanye hagati y'ibihugu byombi ndetse n'inama y'impande 3 ihuza ibyo bihugu ndetse na Sirigere izwi ku izina rya Troika. Umubano wa perezida wa Kongo Kinshasa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Kiliziya Gatolika ya Kongo wageze mu marembera y'impande zombi zitumvikana kuri gahunda ubutegetsi bufite yo guhindura itegeko nshinga ry'icyo gihugu. Nyuma y'abadepite n'abasenateri biganjemo abashyigikiye ubutegetsi bwa Tshisekedi bemeje umushinga w'amatora y'akamaramaka agamije guhindura itegeko nshinga. Abagize inama nkuru y'Abepiskopi Gatolika muri Kongo Senko bahuriye mu nama idasanzwe y'iminsi 3. Ubwo inama yari irangiye tariki ya 20 Kamena, abepiskopi bayobowe na perezida wa Senko Musenyeri Fulgence Mutewa Mugaro basohoye itangazo ryamagana byeruye gahunda yo kuvugurura itegeko nshinga bagaragaza ko bidakenewe muri iki gihe umutekano wazambye. Uwo munsi umunyabanga mukuru w'ishyaka UDPS riri ku butegetsi Augustin Kabuya yibasiye Senko kugaragaza ko nta kivuze ku buzima bw'igihugu ko kuva kera yanga perezida Tshisekedi kandi ko by'ukuri bikoreshwa na ruswa yihabwa n'abo yise inkorabusa zirwanya ubutegetsi. Tariki ya 20 Kamena kandi urubyiruko rwise Force du Progrès rushamikiye ku ishyaka UDPS rwateye ku biro bya Arkiyepiskopi Gatolika wa Kinshasa Kardinali Frédéric Mbongo bashyira ifoto ya perezida Tshisekedi n'ibirango by'iri shyaka. Umunyabanga
umunyamabanga mukuru wa Senko akaba n'umuvugizi wayo Musenyeri Donatien Nshole yatangaje ko nyuma y'iri tangazo abepiskopi bari guterwa ubwoba ariko ko batazigera bahagarika ubutumwa bahawe n'Imana bwo guharanira ukuri. Musenyeri Nshole ati ikintu cyonyine ntinya n'ubwoba ubwabwo, umunsi tuzatangira kugira ubwoba uzaba ari intangiriro y'urupfu. Ubu butumwa buri mu maraso yacu, intumwa z'Imana aho zagiye hose ntizakiriwe neza, zafatwaga nk'ikibazo ariko dusabwa gushikama. Tariki ya 23 Kamena abagize Union Sacrée rihuza amashyaka ashyigikiye ubutegetsi bwa Tshisekedi bahuriye mu nama yiga kuri gahunda yo guhindura itegeko nshinga no kubakomeje kuyirwanya. Abagize rero bagaragaje ko itangazo rya Senko ari igikorwa cyo kurwanya inzego za leta ya Kongo, banashinja abepiskopi gukorera mu nyungu za Joseph Kabila w'iki gihugu, u Rwanda ndetse na FC Ventura. Banagaragaje ko abepiskopi bake bo muri Kiliziya Gatolika badakwiye kumva ko ari abanyakuri mu gihe bavuga ku kibazo gikomeye kiri abanyekongo bose, ibyerekana ko itangazo ryabo ridakwiye guhabwa agaciro. Nyuma y'inama abanyapolitiki biganjemo abagize inteko ishinga amategeko bateguye imyanzuro yasomwe ku mugaragaro na Depite Jean Boudoué Mayo Mambeke, yumvikanamo kwibasira Senko bikomeye kubera uburemere bw'imyanzuro yafatiwe muri iyi nama. Mbere y'uko Depite Mambeke yisoma, bamwe mu banyamuryango ba Union Sacrée basohotse mu rwego rwo kugaragaza ko batemeranya nayo. Umunyamuryango umwe mu bagize iri huriro ati benshi muri twebwe twabonye iri tangazo ridakwiriye nubwo twagombaga gusubiza Senko. Musenyeri Nshole yashubije Union Sacrée ko Senko idakorera mu nyungu z'u Rwanda, Kabila cyangwa se FC Ventura. Ibuza ko mu gihe haba amatora y'akamaramaka batuye muri Burasirazuba bw'igihugu batabigizemo uruhare kubera ko bari mu ntambara, byaba bivuze ko igihugu gicitsemo kabiri. Uyu mwepiskopi yagize ati gucamo igihugu kabiri bivuze kwemera ko abanyekongo bazajya mu matora y'akamaramaka bo muri Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo batabigizemo uruhare, bisobanuye ko bazaba batakiri muri Kongo. Musenyeri Nshole kandi yibukije Union Sacrée ko Senko atari itsinda ry'abepiskopi bakeya, ahubwo ko urwego ruhagarariye abayoboke bose ba Kiliziya Gatolika, ko ari rwo ruyoborera idini muri Kongo Kinshasa yose. Yamenyesheje kandi ko niba itangazo rya Senko ariyo ryatumye ishinzwe gukorana n'u Rwanda, ubwo leta ya Kongo nayo ikorana narwo kuko yemeye kugirana narwo amasezerano y'amahoro i Washington mu kuboza ko umwaka ushize. Umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi Gatolika muri Kongo Kinshasa Musenyeri Donatien Nshole yavuze ko hari ibibazo bikomeye bikwiye gusubizwa ku mubano uri hagati ya leta ya Kongo n'u Rwanda. Anaburira ko gutegura referendum mu baturage bo mu bice bigenzurwa FC Ventura batarimo byaba ari ukwemeza gucamo ibice igihugu. Yabigarutseho kuwa kabiri mu kiganiro Space cyo ku rubuga rwa X cyewe n'umunyamakuru Stanislas Bujacera Chiyamala. Nshole ubwo asubizaga itangazo ry'Union Sacrée de la Nation rishyigikiye Perezida Tshisekedi ryashinje abepiskopi ba Senko gukora ibikorwa byo guhungabanya ubutegetsi ndetse no gukorana n'u Rwanda. Yavuze ko ikibazo gikwiye kubazwa abayobozi ba Kinshasa kuko bashobora kuba bafitanye amasezerano y'ibanga na Kigali. Ati umwe mu bepiskopi yabaje umwe mu badepite bo ku ruhande rw'ubutegetsi atetse n'amasezerano y'ibanga ari hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa n'u Rwanda kugira ngo bakomeze kugenzura ibice basanzwe barafashe nabo bakabareka mukigira uko mwishakiye mu bindi bice musigaranye. Uyu mwepiskopi yagiye kure agaragaza ko bitumvikana uko igihugu gishaka gutegura amatora y'akamaramaka atarimo abatuye Kivu zombi zigenzurwa na FC Ventura, ibyo yagaragaje nk'ikimenyetso simusiga cy'uko Kongo Kinshasa yabigiye gucibwamo ibice. Ati bityo rero niba ari uko bimeze, niba bafitanye imikoranire cyangwa se ubwumvikane n'u Rwanda. Nshole mu kiganiro cye yanamaganye bikomeye itangazo rya Union Sacrée ryavuze ko umwanzuro wa Senko yamagana ko muri Kongo Kinshasa habaye guhindura itegeko nshinga wafashwe n'abepiskopi bake, ashimangira ko bari bitabira inama bose bawushyigikiye. Atabona abadepite n'abasenateri bazi neza icyo quorum ari cyo. Inteko ishinga amategeko yateranye ikuzuza quorum, ntibavuga ko ari abadepite bake, abepiskopi bose bari bahari bemerejwe ku mwanzuro wafashwe. Musenyeri Nshole yavuze kandi ko bidakwiye ko impaka za politiki zihabwa umwanya munini mu gihe igihugu gihanganye n'ibibazo bikomeye by'umutekano n'ubuzima bw'abaturage. Ashimangira ko Kiliziya Gatolika itazagarika kuvuga ku bibazo ibona bishobora kugira ingaruka ku gihugu. Hanyuma nyuma yo gutsindwa inshuro nyinshi ku butaka n'ubugaragara ko badashoboye guhangana n'ingabo za FC Ventura, ihoro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kinshasa zakaje umurego mu bikorwa byo gutera ibisasu ku baturage b'abasivile nk'uko bitangazwa n'urya FC Ventura mu itangazo ryashyize ahagaragara kuva ku wa mbere tariki ya 22 isaa 5 kugeza ku wa kabiri tariki ya 23 Kamena saa 6 z'amanywa bagabye ibitero simusiga mu bice bituwe cyane bya Bidegu no mu nkengero zaho bakoresheje drone za kamikaze za KT6. Ku wa kabiri kandi hagati ya saa 12 za mu gitondo na saa 5 za mu gitondo iryo ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kongo zakajije umurego mu bitero by'indege byibasiye uturere dutuwe cyane twa Gakenke na Mikenke. AFC Ventura ivuga ko ibitero bya bombe bikomeje kandi bikwirakwira byateje impfu z'abasivile benshi, abandi benshi barakomereka bituma ibihumbi by'abaturage bahunga. AFC Ventura yongeye gushimangira ko yemeje ubudahwema kurengera no kurinda abaturage b'abasivile ibitero byose. Augustin Kabuya umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS riri ku butegetsi muri Kongo Kinshasa yashinje Joseph Kabila Kabange ko ari wagize uruhare mu icwa rya se uwahoze ari perezida wa Kongo Ruhande Zire Kabila wategetse icyo gihugu kuva 19 kugeza 2001. Mbere yo kumusimbura, Kabila yiciwe mu biro byo ku itariki 16 Mutarama 2001 Kinshasa ku cyiciro cy'ishyaka rye. Kabila yavuze ati ni gute umuntu ashobora gufata ubutegetsi binyuze muri kudeta atabigizemo uruhare, ntabwo ari ibanga. Kabila yishe Ruhande Zire Kabila. Ku wa gatandatu muri mitingi ya politiki
politiki isanzwe imbere y'abamushyigikiye, nibwo uyu mudepite ku rwego rw'igihugu yagerageje guha ishingiro amagambo yafashwe nk'igitutsi ya Perezida Tshisekedi yavuze ko bamubanjirije Joseph Kabila imbere ya diaspora ya Kongo nyuma y'umukino wa Kongo na Portugal wabereye Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bisobanuro by'umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi yerekanye ko amagambo Perezida yavuze kuri Kabila mu by'ukuri yafashwe uko atari, kubwe ngo icyo Tshisekedi yari agamije mu kumwita uwahoze ari Perezida imbwa kwarugaragaza ko ari umuntu ugomba kubahiriza amabwiriza y'u Rwanda uko yakabaye. Mu nama yagiranye na diaspora y'Abanyekongo Houston muri Amerika, Perezida Tshisekedi yavuze ko bamubanjirije Kabila ari imbwa abanzi b'igihugu bashyize ku butegetsi mu yicwa rya Laurent Desire Kabila kugira ngo mutoze kandi bamukoreshe uko bishakiye. Aya magambo atangaje yavuzwe na Perezida yavuzwe mu gihe ikipe y'igihugu ya Leopard yari isubiye mu gikombe cy'isi nyuma y'igihe kirekire ntabwo yakiriwe neza n'abamushyigikiye, abenshi muri bo bakaba bari mu buhungiro mu Burayi. Ku ruhande rwayo ariko AFC M23 binyuze ku muhuzabikorwa mu bya politiki Colonel Nanga yavuze ko aya magambo ari ubuhutsi kandi ari gashoza ntambara, abona ko amagambo ya Perezida wa Kongo ari itangizwa ry'intambara nubwo hari ibiganiro bikomeje byo gushaka amahoro. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ryashinje ingabo z'iki gihugu kwirara mu masivile muri komine ya Minembwe nyuma yo gutsindwa urugamba mu cyumweru gishize. Ingabo za Leta ya Kongo, iz'u Burundi, umutwe w'iterabwoba FDLR n'imitwe y'abazendo byagabye ibitero bikomeye mu nkengero za Minembwe bigamije gufata iyi komine imaze hafi imyaka 10 igenzurwa n'umutwe MLDP twirwaneho. Tariki ya 18 Kamena umuvugizi w'ingabo za Leta ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo Liyetona Rigani Mbuyi Karonje yatangaje ko bafashe Minembwe ari ku buyobozi bwa twirwaneho mu rwego rwa gisirikare n'urwa gisivile babiteye utwatsi. Perezida wa MLDP twirwaneho akaba n'umuyobozi wungirije wa FCM Ventura ushinzwe ubukungu n'imari Dr. Freddy Kaniki yatangaje ko ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kongo ritazigera rifata Minembwe. Abarwanyi ba MLDP twirwaneho bafashijwemo na M23 bakoreshaga drone z'intambara bashubije inyuma ingabo za Leta ya Kongo zasatiraga sandire ya Minembwe bazambura bimwe mu bice zagenzuraga. Umuvugizi wa FCM Ventura Lawrence Kanyuka yatangaje ko nyuma y'ingabo za Leta ya Kongo zitsindiye urugamba muri Minembwe guhera mu ijoro ryo ku itariki ya 22 zikwirira mu masivile muri Bidegu, Gakenke na Mikenke zibagaho ibitero bya drone. Kanyuka ati ibitero byikurikiranye kandi byagutse byateje impfu z'abasivile benshi bikomeretsa abandi benshi kandi abaturage bahirwa mu bihumbi barahunze. AFC M23 yatangaje ko mu gihe ibitero bikomeje izakomeza kurwanira abasivile no kubarinda. Ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ariko kandi buhuza n'ubwangura ku mushinga w'ibiganiro by'amahoro bizahuza Abanyekongo bitewe n'imyumvire itandukanye impande zombi zifite ku Rwanda. Ihuriro rya AFC M23 no kuvugurura itegeko nshinga rya Kongo kuva mu mpera z'umwaka ushize Leta ya Kongo n'Angola zagiranye ibiganiro byinshi byari bigamije gutegura ibiganiro. Rwanda mu bitekerezo by'Abanyekongo bavuga ari kumvikana barimo abahagarariye Kiliziya Gatolika n'itorero Anglikani kugira ngo uzabishingireho mu kwibura ibiganiro. Nyuma yo kuganira na Perezida Tshisekedi wa Kongo Kinshasa inshuro zigera kuri 3 mu ntangiriro z'umwaka turimo, Joel Lawrence wa Angola yateguye inyandiko y'impapuro 21 igaragaza ko Abanyekongo baganira bagashaka ibisubizo birambye by'ibibazo byugarije igihugu cyabo. Inyandiko igaragaza uburyo haboneka ibisubizo by'ibibazo bya politiki n'iby'umutekano ariko bigizwe n'Abanyekongo mu byiciro byose bagahurira mu biganiro Rwanda bigategurwa kandi bikayoborwa na Angola. Angola yatanze igitekerezo cy'uko ibiganiro bishya bya Rwanda byakwitabirwa n'abantu 90 barimo 30 babahagarariye ubutegetsi bwa Tshisekedi, 30 batavuganwe nabwo barimo abanyapolitiki n'abafashe intwaro na 30 bahagarariye societe civile. Iyi nyandiko irimo igitekerezo gisaba ko kugira ngo ibibazo byugarije Kongo bikemuke bikwiye ko Abanyekongo mu byiciro bitandukanye birimo imitwe yitwaje intwaro nka CRP, Tuma Rubanga, AFC M23 no mu mitwe y'abazalendo bashyirwa mu nzego z'igihugu zirimo iz'umutekano. Angola yagaragaje ko ibiganiro byagira uburemere kandi bigatanga umusaruro mu gihe abo mu byiciro byose babyitabira, kandi ko kugira ngo bigende neza hakwiye gufatwa ingamba zirimo icyizere zirimo kurekura imfungwa za politiki, gukuraho ibihano bamwe bafatiwe no kubariza agahenge. Itsinda rya Angola ryateguye inyandiko ryagaragaje ko Perezida Joel Lawrence yafata inshingano y'umuterankunga n'umuhuzabikorwa mukuru w'ibyo biganiro, akaba yakoranya ababyitabira akabigenzura akabibura umuhango wo kubitangiza no kubirangiza. Angola agaragarije ikindi ko nyuma yo gutangiza ibyo biganiro umuhuza washyizwe n'umuryango wa Afurika wunze ubumwe Frere Esuzima Nyasimbe ndetse n'inteko y'abamwunganira barimo Olusegun Obasanjo wayoboye Nigeria na Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya aribo bakomeza kubiyobora. Yagaragaje ko mu gihe ibiganiro byabera i Rwanda ntacyo byaba bitwaye ko umuhango wo kubirangiza wabera mu murwa mukuru wa Kongo Kinshasa, akaba ari naho amasezerano y'amahoro asinyirwa. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko inyandiko yagejejwe kuri Perezida wa Kongo tariki 7 Werurwe. Abo muri guverinoma ya Kongo bagaragaza ko batishimira ingingo nyinshi zikubiyemo, banagaragaza ko ngo ridatunga urutoki u Rwanda bihagije. Leta ya Kongo yanze igitekerezo cyo gushyira mu biganiro bahagarariye AFC M23 igaragaza ko ari umurongo utukura idashobora kurenga. Igaragaje kandi ko Joseph Kabila Kabange wakatiwe igihano cy'urupfu muri Nzeri umwaka ushize
nawe adakwiye kwitabira ibyo biganiro. Mu ibaruwa Tshisekedi yohereje ngo tariki ya 14 Gicurasi abinyuje mu ntumwa yihariye Sumbu Sitamambu yagaragaje ko ari we ugomba kuyobora ibiganiro no kubitegura kandi ko nta handi bigomba kubera uretse Kinshasa gusa. Igisubizo cya Kongo kurangura kigaragaza ko ibiganiro bigomba kwitabirwa n'abantu 500 mu byiciro bitandukanye kandi ko mu bigomba guhanirwa harimo guhindura itegeko nshinga. Tshisekedi akazajya ku butegetsi bw'inzibacyuho kugeza hatowe perezida mushya. Angola babajwe n'igisubizo cya Kongo garagaza ko ibiganiro biheza bamwe mu Kongo harimo Ventura na Kabila nta musaruro bishobora gutanga ahubwo bishobora kwenyegiza umwuka mubi wa politiki usanzwe mu iki gihugu. Ikindi cyababaje Angola nuko leta ya Kongo yishubije hashize amezi 2 yishyikirije inyandiko igaragaza ko yifuza ko ibiganiro by'abanyekongo bigomba kugenda. Uko gutinda yagufasha nk'ikimenyetso gikomeye cy'ubushake buke bw'Kinshasa. Itariki ya 20 Gicurasi Perezida Lorenzo yohereje Kinshasa ubundi butumwa ariko ibikubiyemo ntibiramenyekana. Biva ko Angola yirinze kugaragaza uburakari komeza kwifashisha inzira ya diplomasi mu gihe ikurikiranira hafi ibera muri Kongo Kinshasa, mu gihe benshi bari bamenyereye ko Rwanda na Afurika y'Epfo nk'ibihugu byari bimaze imyaka myinshi bifitanye umwuka mubi. Uyu mwaka watangiye kugaragaza impinduka zitunguranye muri diplomasi y'ibihugu byombi. Uruzinduko rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda i Pretoria ndetse n'ubushake bw'impande zombi bwo kongera kuzahura umubano byatumye yibazwa ikihishe inyuma y'iyo gahunda. Ibinyamakuru bibaza bitetse no gukemura ibibazo byari bimaze imyaka hagati y'ibihugu byombi cyangwa hari inyungu za politike n'ubukungu ziri gutuma impande zombi zongera kwegerana, harimo n'impinduka zigaragara ku mubano wa Afurika y'Epfo na Kongo Kinshasa. Mu gihe kirenga imyaka 10 umubano hagati ya Kigali na Pretoria waranzwe n'ibibazo bikomeye bya diplomasi. Hari ibiambasaderi birukanwaga, ibikorwa bya diplomasi bikagabanywa ndetse hakabaho kutizerana ku mpande zombi. Ariko uko imyaka yagiye ishira ibihugu byombi byatangiye kubona ko bukomeza kubana nabi bitakiri mu nyungu zabyo. Afurika y'Epfo ni kimwe mu bihugu bifite ubukungu bukomeye ku mugabane wa Afurika, mu gihe u Rwanda rwiyubatse nk'igihugu gifite uruhare rugaragara muri diplomasi y'akarere no mu bikorwa byo kubungabunga amahoro. Ibyo byatumye impande zombi zitangira kureba kure aho gukomeza kurebera ku mateka y'amakimbirane. Kimwe mu bibazo biri gutuma abasenguzi bibaza byinshi n'impinduka zigaragara ku mubano wa Perezida Tshisekedi na bimwe mu bihugu byari inshuti ze za hafi. Mu myaka yashize Afurika y'Epfo ari mu bafatanyabikorwa bakomeye ba Kinshasa cyane cyane mu rwego rw'umutekano. Yohereje ingabo muri Kongo binyuze mu butumwa bwa Sami DRC igaragaza ubushake bwo gushyigikira ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ariko nyuma y'ibibazo byahuye n'ubu butumwa birimo n'abasirikare basize ubuzima, Pretoria yatangiye kubona ko ikibazo cya Kongo kidashobora gukemurirwa n'imbaraga za gisirikare gusa. Muri icyo gihe kandi Tshisekedi yatangiye kongera kwegera cyane Leta Zunze za Amerika cyane cyane kubyaye n'ishoramari mu mabuye y'agaciro n'umutekano. Muri politike mpuzamahanga igihugu gitangiye gukira amagi yacyo yose mu gatebo kamwe, abafatanyabikorwa bamwe bashobora gutangira gushaka ubundi buryo bwo kurinda inyungu zabo. Afurika y'Epfo ishobora kuba yaratangiye kumva ko Kongo iri gushyira imbere Washington kurusha abafatanyabikorwa bo muri Afurika, bityo igatangira kongera kubaka ibiraro n'ibindi bihugu bifite ijambo rikomeye ku mugabane wa Afurika harimo n'u Rwanda. Nubwo nta kimenyetso gifatika cyerekana ko Ramaphosa na Tshisekedi batumvikana, hari ibimenyetso byerekana ko inyungu za buri ruhande zitakiri ku murongo umwe nk'uko byahoze mbere. Mu minsi ishize Afurika y'Epfo yongeye kotswa igitutu nyuma y'amakuru n'amashusho byagaragazaga ibikorwa by'urugomo n'ihohoterwa rikorerwa mu bimukira baturuka mu bindi bihugu bya Afurika. Mu bihe nk'ibi bihugu byinshi bikunze gusura amatangazo yo kwamagana Pretoria cyangwa se guhamagaza abadiplomate babyo, ariko u Rwanda rwafashe undi murongo. Kigali yagaragaje ko kwamagana Afurika y'Epfo bidatanga umuti urambye ku bibazo, ahubwo ko hakenewe ibiganiro, ubufatanye n'ingamba zifatika zo kurengera uburenganzira bw'abimukira. Uyu mwanya watunguye bamwe kuko wari utandukanye n'ibihugu byinshi byahisemo gukoresha igitutu cya politike. Ku ruhande rwa Pretoria kuba igihugu nk'u Rwanda cyaragaragaje ubushake bwo gushaka ibisubizo aho kwinjira mu murongo wo kwamagana, bishobora kuba byagize uruhare mu kongera icyizere hagati y'impande zombi. Nubwo ibitekerezo byinshi byibanda ku bibazo bya Kongo n'umutekano, ukuri nuko inyungu z'ubukungu zishobora kuba arizo ziri gutuma Kigali na Pretoria byegerana. Afurika y'Epfo ikeneye amasoko mashya, ishoramari cyane n'abafatanyabikorwa bashya ku mugabane bafite politiki y'ishoramari ihamye. U Rwanda rwo rukeneye gukomeza gukurura ishoramari no kwagura ubucuruzi n'ibihugu bikomeye bya Afurika. Mu gihe isi yanganye n'ihindagurika ry'ubukungu, ibihugu byinshi birimo guhitamo gushyira imbere inyungu zifatika aho gukomeza gutsimbara ku makimbirane ya politiki. Hari n'ikindi gishobora kuba kiri inyuma y'iyi diplomasi nshya. Mu myaka yashize Afurika y'Epfo yakunze kunengwa n'ibihugu byinshi bya Afurika kubera ibibazo by'abimukira, kugabanuka k'uruhare rwayo muri diplomasi y'umugabane ndetse n'ibibazo by'ubukungu byayugarije. Kongera kubaka umubano n'u Rwanda, igihugu gifite ijambo rikomeye muri diplomasi nyafurika, bishobora gufasha Pretoria kongera kwerekana ko ishaka kuba umuhuza n'umwubatsi w'ubufatanye aho kuba igihugu gikunze kujya mu makimbirane. Mu by'ukuri ibyo biri kuba hagati ya Kigali na Pretoria bishobora kuba birenze umubano w'ibihugu bibiri gusa, birashobora gukora ikimenyetso cy'uko Afurika iri kugenda iva muri diplomasi ishingiye ku matsinda n'amakimbirane ikajya mu gushyira imbere inyungu z'umugabane, aho ubukungu, umutekano n'ubufatanye bihabwa agaciro kurusha amateka y'amakimbirane. Niba uwo murongo uzakomeza, Kigali na Pretoria bishobora kuba biri gutanga urugero rw'uburyo ibihugu byari bimeze
myaka birebana y'ingwe bishobora kongera kubaka icyizere ndetse no gukorera hamwe. Ukwegerana kwa Kigali na Pretoria gushobora gusobanurwa n'impamvu nyinshi zirimo inyungu z'ubukungu, impinduka mu kibazo cya Kongo, ubushake bwo gukemura amakimbirane binyuze mu biganiro ndetse n'inyota ya Afurika y'Epfo yo kongera kugira uruhare rukomeye muri diplomasi ya Afurika. Nubwo hakiri kare kuvuga ko ibibazo byose byakemutse hagati y'impande zombi, ibimenyetso biri kugaragara byerekana ko Kigali na Pretoria bishobora kuba bitangiye kubaka umubano mushya ushingiye ku nyungu zifatika kurusha amakimbirane y'amateka. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe urukiko rwa Makingi rwanze kurekura by'agateganyo hatanzwe ingwate umuyobozi w'ishyaka People's Front for Freedom ndetse wahoze ari na meya wa Kampala Elias Lukwago. Rwavuze ko iperereza rigikomeje ku rubanza rurebana n'icyaha cyo kugambanira igihugu rifite uburemere kurusha impamvu zatanzwe zisaba ko arekurwa by'agateganyo. Iki cyemezo cy'urukiko niyo ntambwe yavuga ngaha mu rubanza rwakuriye impaka nyinshi mu rwego rwa politiki n'amategeko kuva Elias Lukwago watawe muri yombi agafungwa mu ntangiriro z'uku kwezi. Ibyo byaranenzwe n'imiryango itandukanye y'abanyamategeko nka Uganda Law Society, East African Law Society ndetse n'izindi nzego z'amategeko zo muri Kenya. Umucamanza Sarah Anne Basemera yemeje ko Elias Lukwago rwaye indwara zitandukanye zemejwe n'inyandiko za muganga zirimo umuvuduko w'amaraso, uburwayi budakira bw'igifu, kugira urusaku rwinshi mu matwi ndetse n'ingaruka zatewe n'ubuvuzi bwo kubaga urutirigongo rwe rwo mu ijosi yakorewe mu gihugu cy'Ubuhinde. Yakorewe umucamanza Sarah Anne Basemera yemeje ko izo ndwara zishobora kwitabwaho no kuvurirwa Lukwago afungiye. Kubera impamvu urukiko rwategetse ubuyobozi bwa gereza kohereza Elias Lukwago ku bitaro bikuru byoherezwamo abarwayi bya Mulago National Referral Hospital mu gihe kitarenze amasaha 28 kugira ngo akorerwe isuzuma ryimbitse ry'ubuzima bwe ndetse ahabwe ubuvuzi bwose bushobora kuba bukenewe. Urukiko kandi rwemereye umugore Elias Lukwago ndetse n'umwunganizi umwe mu mategeko yihitiyemo kumusura ndetse no kumugiraho mu gihe cyose ari kuvurwa. Iki cyemezo cyafashwe mu yuko abanyamategeko ba Lukwago bayobowe na Medard Segona babwira urukiko ko ubuzima bwe bwari bwarushijeho kumera nabi igihe yari afungiwe muri basement kwa Muhozi. Ubwunganizi bwabwiye urukiko ko umunyapolitiki umaze igihe arwanya ubutegetsi bwa Uganda yakizwe mu bihe bikomeye mu gihe aherereye hari hatazwi nyuma yo gutabwa muri yombi. Nubwo urukiko rwemeye ko abishingizi batatu batanzwe n'ubwunganizi barimo Betty Aoru Okan, Betty Nambuze na Michael Philip Rurume Bayiga bafite ubushobozi kandi bakwiriye kuba abishingizi, rwanzuye ko iperereza kuri uru rubanza ritararangira. Abashinjacyaha bavuga ko ibirego bimaze imyaka myinshi bikorwaho iperereza birimo abantu benshi bakekwaho uruhare kandi bikaba birenga imipaka ya Uganda bikagera no muri Kenya. Banavuze ko kuba Elias Lukwago ari umunyamategeko mukuru uhoze ari meya wa Kampala ndetse akaba ari n'umuyobozi wa politiki ku rwego rw'igihugu bimworohera kugirana imikorere n'abantu benshi ku buryo bishobora kugira ingaruka ku iperereza rigikomeje. Lukwago gukurikiranwa icyaha cyo kudatangaza amakuru ajyanye n'umugambi wo kugambanira igihugu. Abashinjacyaha bavuga ko hagati ya 2021 na 2024 Kampala ni Nairobi yari azi umugambi bakeka ko wari urimo Dr. Kiza Besigye na Rutare n'abandi ariko niyo umenyesha inzego zibishinzwe cyangwa se ngo afate ingamba zifatika zo kuwukumira. Iki kirego cyakuriye impaka mu banyamategeko muri Uganda kubera ko gishingiye ku makuru bivuga ko Lukwago yaba aramenye ari mu nshingano ze zo kunganira abakiriya be mu mategeko. Ubwunganizi bwe buvuga ko guhana ibiganiro hagati y'umunyamategeko n'umukiriya byatesha agaciro uburenganzira bwo kunganirwa ndetse n'ibanga rigomba kuranga umubano hagati y'umunyamategeko n'uwo yunganira. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire muri Kenya. Abanyamakuru bakozeje bamuri no barandika. Banditswe umushinjacyaha mukuru wa Kenya yemeje ko abanyeshuri bakekwaho kugira uruhare mu nkongi y'umuriro yadutse mu ishuri ryisumbuye rya Utumishi Girls School igatena abanyeshuri 16 bagiye gukurikiranwa ku byaha 16 by'ubwicanyi. Iyi mpanuka yabaye tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu kuri iri shuri riherereye Girigiri nko mu milimetero 120 n'ugera ku burasirazuba bwa Nairobi umurwa mukuru wa Kenya. Abanyeshuri 79 barakomeretse ariko benshi muri bo bamaze gusezererwa mu bitaro. Mu itangazo yasohoye ku wa kabiri umushinjacyaha mukuru yavuze ko yasuzumye dosiye y'iperereza ry'ibanze yashyikirijwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha maze yemeza ibyo abanyeshuri bakurikiranwaho. Muri iryo tangazo atabakeye ko bazakurikiranwa ku byaha 16 by'ubwicanyi bifitanye isano n'ibi byabaye. Uyu muriro ni kimwe mu byago bikomeye byabaye mu mashuri mu myaka ya vuba kandi watumye impungenge ku mutekano w'abanyeshuri mu mashuri ziyongera. Umushinjacyaha mukuru muri Kenya yanaburiye ko ibikorwa byo gutwika inyubako n'ibindi byaha bikorerwa ku mashuri hirya no hino mu gihugu bikomeje kwiyongera muri iki gihe. Ashimangira ko bazagaragara ko babigizemo uruhare bazahanwa hakurikijwe amategeko. Ubushinjacyaha bwifatanije n'imiryango y'abuze babo muri ayo makuba buniyemeza gukurikirana iyi dosiye kugeza ubutabera bubonetse mu buryo buboneye butabogamye kandi bushingiye ku bimenyetso. Abakekwa kugira uruhare muri ibyo bikorwa biteganyijwe ko bazitaba urukiko kugira ngo buranishwe ku byaha bakurikiranweho. Naho Ozari Visi Perezida wa Kenya Rigathi Gachagua yavuze ko ari ibikorwa by'urugomo avuga ko byateguwe n'inzego za leta mbere y'imyigaragambyo iteganyijwe kuwa 4 asaba abanyakenya guma mu ngo zabo aho kujya mu mihanda. Gachagua yavuze ko afite amakuru avuga ko ari abantu bakodeshejwe kugira ngo bateze imvururu mu myigaragambyo, ibyo ngo bikazatuma baguhangana n'inzego z'umutekano ndetse n'ifatwa ry'abigaragambyo mu mahoro. Icyakora ibyo birego ntabwo byari byemezwa n'andi makuru yigenga. Yasabye urubyiruko rw'abajenizi kutajya mu myigaragambyo avuga ko kwirinda kujya mu mihanda atari ugutsindwa ahubwo ari uburyo bwo kwirinda ibyago no gutekereza ku zindi nzira zo guhorana impinduka za politiki.
yashishikarije abacuruzi gufunga ibikorwa byabo umunsi umwe, ababyeyi bakagumisha abana mu ngo, n'abaturage muri rusange bakaguma mu ngo zabo nk'uburyo bwo kugaragaza kutishimira uko ibintu bimeze mu gihugu. Ku rundi ruhande, minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Kipchumba Murkomen yahakanye ibyo birego avuga ko leta idakoresha cyangwa se ngo itegeka amabandi gukora ibikorwa by'urugomo, ahubwo ko umutekano ucungwa n'urwego rwa polisi ya Kenya hakurikijwe amategeko. Aya magambo yavuzwe mu gihe muri Kenya hari impaka zikomeye ku myigaragambyo yo kwibuka urubyiruko rwaguye mu myigaragambyo yo kurwanya umushinga w'itegeko ry'imisoro ndetse n'ibirego by'ihohoterwa ryakozwe n'inzego z'umutekano mu myaka yashize. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko ari we ubwo wafashe icyemezo cyo kwirukana umunyamategeko akaba ari umunyapolitiki wo muri Kenya Martha Karua, amubuza kwinjira muri Uganda, ndetse yavuze ko atazongera kwemererwa kwinjira muri icyo gihugu. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X, Muhoozi ati ntimushinje data kuri iki cyemezo, ninjye wamwirukanye, ntabwo acyemerewe kongera kwinjira mu gihugu cyacu. Karua yari yageze ku kibuga cy'indege cya Entebbe ku wa mbere agamije kwitabira iburanisha ry'urubanza rwa Elias Lukwago no gufasha mu itsinda ry'abanyamategeko bunganira Kizza Besigye, ariko yahagaritswe n'abashinzwe binjira n'abasohoka, amenyeshwa ko utemerewe kwinjira kubera impamvu z'umutekano. Karua yavuze ko bimuherejwe gusubira i Nairobi, yaje kumenyeshwa ko no mu gihe kizaza atazemererwa kongera kujya muri Uganda. Iki cyemezo cyanenzwe n'imiryango y'abanyamategeko irimo Law Society of Kenya, Uganda Law Society na East Africa Law Society. Yasabye ibisobanuro ku mpamvu Karua yirukanwe kandi agahagarikwa kwinjira muri Uganda. Karua yavuze ko icyemezo gishobora kugira ingaruka ku burenganzira bwa Besigye bwo kuburanishwa mu buryo buboneye kuko ari umwe mu banyamategeko bamwunganiraga. Sudani y'Epfo ariko yatangaje ko amatora rusange yari amaze igihe ategerejwe muri iki gihugu azaba mu mpera z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka, nyuma y'imyaka myinshi asubikwa. Aya matora y'abadepite na perezida niyo ya mbere iki gihugu kizaba gikoze bwa mbere kuva cyabona ubwigenge 2011. Komisiyo ishinzwe amatora muri Sudani y'Epfo yatangaje ko imyiteguro y'amatora igeze kure, nubwo mu bice bimwe na bimwe hakirangwa ibibazo by'umutekano muke. Umuyobozi mukuru wa komisiyo y'amatora Abinego Akok Katriore yavuze ko iyi komisiyo isabwa $50,000 z'amadolari kugira ngo amatora azabe, ariko hamaze kuboneka ari 1/2, nubwo igihugu cyabonye ubwigenge 2011. Kuva 2018 kibaye mu buryo bwo gusangira ubutegetsi mu masezerano yashyizweho umukono hagati ya Perezida Salva Kiir ndetse na Riek Machar utavuga n'ubutegetsi bwe. Machar yabaye vice perezida wa Sudani y'Epfo kugeza umwaka ushize, ubwo yakurwaga mu nshingano ashinzwe ubugambanyi. Kuri wafungiwe mu rugo. Ishyaka rya Machar, Sudanese People's Liberation Movement, ryatangaje ko bizagorana ko aya matora aba mu gihe hakiri ibibazo by'umutekano muke ndetse kiratarana kimwe mu bibazo afitanye n'uyu mugabo. Aya matora azaba yanditse amateka kuko yasubitswe inshuro nyinshi zirimo 2015, 2018, 2021, 2023 na 2024. Byitezwe ko kirazongera guhatanira kuyobora iki gihugu, gusa ntibiramenyekana niba Machar azemererwa kwiyamamaza.